Саламатсыздарбы? Бүгүн мен дагы кече көч кайнаттым эле, ошодон кичине алып, сармай менен кууруп, мына деп шаурма кылайын деп чечтим. Азырдан эле көчтөрдөн салып туруп, мына ошо. Азыр көчтү салдым, сармай менен куурулган. Эми атап бул кайнатылган, анан сармай менен кууруп койдум да. Ушундай болду. Эме көч, сыр, кийин пияз. Баарын айтып эме кылайын. Мына көч, булда деле сыр, азыр пияз салам. Пияз. Эми огурцы. Топтодон огурцы. Мен 3 эле эме жасайм, потому что балам экөөнү мен бирөөнү жейм, ошондой болот. Ошо. Күнүбүз тойбой калсак, эме кылабыз. Мына деп. Себеби бизде лаваш 3 экен, бир упаковканын ичинде. Ошого жараша, үчөөнү тең сырас. Ошо шаурма кылган табыз. Эми bunun üstüne mına деп помидорлорду салам. Помидорлорду салып, так. Бул жагына дагы, кстати, бул жака сырды экенбек эле аябай салып тастап бирөөгө. Бир эмеге салынбаптыр. Эми бул жака да помидорлордон салам. Чата кырса да коштум. Иши кылып ушундай. Кошулду, сабиз кошулду. Азыр бир сабиздейм, мына сабиздейм да. Мына көч, сыр, анан кийин пияз коштум. Огурцы, помидор. Азыр мен сабизден кошуп коеюн деген ойго келдим да. Ошо. Сабизден кошом азыр. Ошентип сонун кичине сабиз кошуп коем. Сонун болот. Ушинтип сонун шаурма. Сатып алып жей бергенден көрө ушинтип жасап жесеңиздер экономия болот экен. Я, кстати, до этого у меня под видео есть. Если вы подписывались, там у меня есть, как я вот таких курдюк готовила. Вот таких вот она. Кусочки, как его посолила, как его поперчила, все есть. Вот он у меня, очень аппетитно. Курдюк бараниной. Запах ароматный. Везде в состав входит сладкий перец. В общем, кто какие специи любит. И острый перец чуть-чуть. Черный перец, базилик. В общем, кому какие специи нравятся. Вот так вот. И можно под видео посмотреть, как я сделала, как я посолила, как поперчила, готовила. Это настоящий оздоровительный для холода, холодной времени. Такой можно будет удовольствием есть с хлебом. Сейчас я дальше морковь добавлю для шаурмы. Так, я для шаурмы еще картошку хочу добавить. Начала жарить. Вот. И все, вот так картошки тоже, шаурму картошку тоже хорошо добавляю. Вкусно получается. Когда мяса мало, я добавляю картошку жареную. Вот готово. Теперь вот морковь тоже через только пропустила, тоже чуть-чуть добавлю. Теперь будем картошку, морковку по всем
Şaurma bugün plastik. Mayonez koşuyla koşmayla balam. Ha? Koşuyorum. Ha. Tabii mulayt koyuyoruz. Mına yemeğim mına kartoşkalarda koştum. Az kartoşkadan koştum biraz. Yemezseniz koşun. Yok, sen koşun. Yemeği ne kılaylı? Yemeği koşuyla okutmancık. Mayonez. Mayonez hazır. Ha. Hazır. Haçaylı da koşuyla. Görüntü. Boşum üşütüp duruyorlar. Kılıp koyuyoruz. Yemeğini. Koy hemen açıp gitti. Başka cakayla koyup koyayım. Yemeği. Lavaşımız kıyılağa turup kaldı. Bizim neme oldu. Uca katı düşüp duruyor. Her taraf bol şunca yerde kılış gereken bunun için. Ben hazır bunu bir yakay bir çekesine sürsem bir dep duram. Soğuğu bir elecerde olguy. Başka cağım soşni olsa жақсы olaptı. Yeme münte alıp durup. Birinci mına deyin. Mına dep durup alıp durup. Mına şöntüp durup. Ana bir yağın mentip ketem. Mına. Mına. Mana bizim şarmağız dayar buldu. Жақсылап көрсөткүн чүтө көрүнөт абы. Mana bizim şarma dayar buldu. Bir kalıpta karmap durgun. Ha. Mınday şarma dayar buldu. Okşum ayvay sonu. Mına demir alıp durup mına dep çeviristir. Şu mına baş jağı açık jağı, mına jabık jağı şarma. Şu da birini etip koydum. İdeal şahıstanli şarmalarda da dal şoşun tep kılam. Sizler de kaytıp kütürüp oturgandan görü sizlerle прашать etedi dağı. Ушинтип вкусный şarmalarda jep попробовать etебиz. Абдан вкусно экен. Sizler dağı ушундай наслаждение кылып, ушундай şarmalarda жасап жеңиздер. Аккуратно. Bir жака кетип атканда ушинтип ороп алып жесеңиздер дагы аябай сонун. Ошо.